17 سپتامبر 34مین سالگرد شهادت دکتر سید شرفکندی، یک رهبر و شهروان میزین نتوه کرد لی کردستانه. دکتر شرفکندی، کجی زانینگه پاریس دکترای سوی دی کیمیای آنالیتیک دورگرتی بو، دی سردما پهلوی و پیشتی وده پروفسور زانینگه و چلاکوانه کی سیاسی نافدار بو، بی سالان بی فداکاری و بیریارداری سوی یا به هم پاجیبو آزادی و مافن نتوه کرد هبیتی. پیشتی کشتینا دکتر کسیملو، ev bu sekretere giştiği Partiya Demokrata Kurdistan İran'e PDK'yi u bihemu dile swej boneteve u edalete şerkir. Biranin u navevi u yehemu şehiden reya azadiya Kurdistane de her tim biji u her heyi bimine. Doktor Şerefkendi de hevdehe ilona 1992 ve duande li xwaringe hamikonosa Berlin'e ji aliye timek teröristen rejima dagirkera Komara İslamiya İran'e ve ku Kazem Darabi çar Lubnani di navde bun u bi serokatiya Abdulrahman Beni Hashimi hat şehit girin. Piştile kolineke u bi erekirina velaten yekitiya Avrupa'ya, dadgeha Mikonos'e reberen ve demeyen rejima İslamiya İran'e, bi taybeti Eli Khamenei, Eli Ekber Hashimi Refsençani u Eli Fellahiyan, ve ki tavambaren serekeyen ve kuştine dest nişankir. Ev doz yekem dadgeha cihane bu, ku terörizma devlete ya rejima İran'e şermezarkir, u nişan da ku edaleta navneteveyi jibo kurbaniyen tepeserkirin, u kuştine mimkune.